jing thap ti jing pi ai ka por ba pin sel pa ai ka jing sel ba ka wei ngalong ngaterpat ya baro kini kibawannya sangat lani hanya saudong platform akor bat di badan borom bat khamsam ngaterpat jong ingin pedi la ka jong ka akor Ahmad jong kiwi takut sep na pi ai ke jing kublai ke bok ke ki borok songut nakaliang jong ke sinong dan beki hiroi mat ningai bakin saat dia la jong kilai lekno naladap keren saubaa lekno hendak keren ubah sao sa setengah angut tena kata-kata makarpat ipi ya insya alam sengap lam habakin ladap barak songut dan tagat kum gajing penthalai nasib kabala penlek di sekretari jungi ngiyo kinong keren kum ni harum banungkong ngiyo jing keren ni ba piti sau kum baal ni ba tibor patau kebalai ni ba wan seng jerwa bat basau ni ba saber lang lengdo nong lai teng akimla nang ta sakawai galong ga jing pentip ke ba nakaliang I kandidat jong ke BJP ikong inamla banwan namar ba imdon hapdang kamat kabakoit kabakya begitu ke bakmi lenti I la se kinom sui ai namar imdon hapdang kajing koit kajing kya kajing I tangum ni ngakot no si sundan ye ba proses ti sau kumia in ai no kajing keren jong I Lingkong ni siabe kade ke benda no jonga ban pau ke songo yu blai trai kan ra pada ke jing sne ke jong blai hilong kumni ke balong benda wil don ringkat ban ni nak benda kade ka jing perkre na mata kade MDC election tu banai Januari hado kade ke sni kade kan atrik uni o pada ba ar apo dosan om tengengar ka bening parlok ki bani kun nam ta ka MDC election ka jingkublai ke bekerpang na kaliang jong ba George manong o chairman na banta ka common platform hak ka sni menta ai kublai ke pang ni madu wat na kaliang jong im simla bandon not ni ha ka por ka jingkublai ke bekerpang bejungi bre na ko kui ai ka jingko jikhya ya ka bala benya beteng kumurang ba snong jong do ba snong mo dat baki kajin kublai ke bekerpang na kalian ke astan nang ba snong general secretary snong asan secretary treasurer kerang badong gi bha bo pu sam jong do ba snong ba baki di khot jong state committee ki long kme ki long pa ki samla habarit bat ya baro ki nong snong jong snong ba baki lembat ke scam kiwe ki parlok na kabenta jeng mulai don rat kat badni hani ga por kuble sibun na kami ang kasnom la penbet lang ya kani ka common platform na kabenta jeng ki sanmut ki kandidat ki bla burom ya rai mut na bar ki bla rai ya ka jeng penya na kali ang kasnom muda baki ka
jika boleh berkerpang dalam tibor bertau independent candidate wan seng jirwa candidate jangka kongres basebo lang lindo online candidate jangka independent ringkat berkiwai ki bom simran hani ka por ka mentah ka election MDC kalau compare bah ban yo brio mon snap kanong ba hatu kata-kata alai ko news dia MDC election arja ka sao hadu por langi ko pelong ni jinang paiba jinjar yo brio namar ke MDC ipat ba ngalam no ki kham khin sting namar ke om dan scheme kata ga julong paiba nengi songi hap so thu MDC ke long don kam hadu kata-kata padhang ni ke por matang ai kublai kerpang ga do bas nong mudat baki la pelong ni ke jinang na menda juni ki candidate sanmut kun hak ka MDC election ai kublai daga sim garaj kamtin pelong ni ki dong shong jong baki ki yo snap ki yo ban bis yo berkhat manu khambi yenon pha kum MDC jong MDC hak ka kinti ke mentah arpi tere kala jam lashim de yo la de ke hepot pada so ye ka ban nakali jonga yang ban terwas ki nang shong jong ka bin baki kerpang bunjuru baki kerpang bunjuru ye nang shong jong mulai ngom tanda kan nang bala jiet ye nga daga shat nga ngalo bok kiu kanang ye ka ba nakali jonga ni ban ai ke shakri nak minta ka mulai barka jabi kiu hi borok kawai nisdo kemen hakim sini minta kipat ba na mula kipat ba na sor bagi benda jang putusan KCC ba GADC yang penghapo mula ka common platform ki notion benda ki candidate nakalo yo ki ganong ba kim ya prinsniu lani prinsniu lani benye kho para maki bakata jong ka standard of debate among the candidate it is a fair and square ka bamut ganong ki candidate ki be kun hak ne kinti gan mata nakalo yo ki kinian la ka jong kania ka jutang inong shong muda baki let's kem hale por mata ngalong tang MLA ngalong tang minister ngalong tang MDC baka di ka punta jonga ban pen mau ino shong jong ka muda baki hai bo badet hak jinong MLA minister MDC jonga ngelayo ya ka ban pendap ya Indo stadium hangling po shnong bon ti singkien sadin jonga po umjan labnong ga jaka sajan ka banakal yang jonga ka po jonga ga pisna dingkong ni gitu bon kadisi council kalong kawai lagi labanong kawai lagi benda kapan kam hadu kata-kata hadang im kadisi council im ke jepen rio haba im kadisi council im ke ketien haba im kadisi council im ke kolsio jong khasi haba im kadisi council nakalang jini irang tikna bagi jaka ki puta jini kidang ne apa ka puro ka jat nakadai nakalang jong ka kharmujan nakadai ka pungwar nakadisi council but hakan isni menta kadisi council lolong but hakan isni menta kadisi council lolong kabudon kam hado kata-kata kam ta mai ni isni sutho ya ka jimento jo kadisi council ni yo ya ka jinon disi council ni labong ka special status bangi dong ka bangi yo shil tribe bangi long ki tribal but ya kini ka benta ya ka jinong jo kadisi council labo hapo ka Indian Constitution haka article aspa sabu ear kamari ka board jong ka district council but hakani ka district council banda kani nga jongi ni so komen daga jindan jong district council kadong ka jinda ka baterpang nakabenta ka jebunriu ka berpan ka jongi hakani haki kadong ka jingkran baleng yung pundo no
City Council kerem la bonong kita gi beriu pang barki la bonong la duono namar nak lawan ski la bonong beli penduno kata terbang ka discussion how to approach do the City Council or do ka jat ke khong or do amata ka wakur do amata ka ka jingdan ka khindau ka siap mano shodong kadi ka besisya abang ka di City Council ke jingman to ke bedai na ka bata jongi bad ngo ong hande manakal yang jingin ina pen klan di City Council ina pen klan ya ka sik schedule ina pen klan ya ka artikel arspa saw ngong da ka scam hande ka por manta nim don kam ya ka artikel laispa nyo huwei manu bakren manu posang skutu ya ka tak artikel laispa nyo huwei nim don kam idon artikel arspa saw barkani kanai nakamanta ban khan nakamanta ka jeben riu ka berita ka jongi nisno kemen habadon artikel arspa saw ngong ka leblang pada semenango kalau kita Hebrew kita ki parti hakim isi minta ogi persang ban justify ban convince ipajma khamla kan artikel laispa anyo huai ngong no shoshnong yung amra baki kino shoshnong yung kemoa konsihi borokawai baga jekbrew hi borokawai ngong ni artikel laispa anyo huai ha ka don la ka yung lamnong kadon la ka yung ang lamnong ka kenak juga kham ye kham khlan Naya don menta ka ni menta ka artikel aspa sabusau ie nimden kam bagara ka jaran kha pementa nakanyang kita di parti ki bedi kebediman ya ka artikel aspa nyo huwei ong kata kanong ginum poi namar hapo as parliament ban amending constitution gidon kam laispa under promote ki MP kata kanong lang ni amen ya ka constitution bakata kanong lano kanumla satang is na play hada ka por nanakana yung article aspa sa usawa biang don kam sa kaniya ki ka por hi kan sa batay ya ka pamunta kanong nim don kam ngong pay ba bagi dong shoshnong jong mura makiban mulai nisno kemen bangidaw khasi Only slow command. Banak na jumi ninang pangkakantam haki occasion o haka syar suk manusim haka syar nong krem. Ibriyo jumi ginang pangkak ginang panunkam ya kanara ginang pangkam ya kemuka ginang pangkam ya kupi. Kapaki long kemi kisem. Kani kapani ginang ya kajingang kasi kijongi habaki sem kilong kemi dang pentikina baka kolsyo ka jongi kanang im banisro ko ban mada thulong khna baro perkam jangkir sya om tang le khasi jongi war ki bam dai khasi ki ba shong ang le hapo shilong upurusan ke SDC o ki non kam mi ba jangkir sya kata kari brom bakraw jongi skin thai baki long kemi balai da kata kolsyo ka ba bang dan ka City Council kaspong ka banda kaliang jauh kini penankam kari ke bom bakraw na kemendak occasion kaspong ka wei ke bom bakraw nam daw rangba nam daw kini habadon kaleniam kalerukom nisko kemen ke jebreu jongi jebreu o ke jebreu penankam yo kuai habadon kam yo ke shun habadon kam yo tempo habadon kam dang pendon kam kata kadai kacep penriu kada kacep penriu jumi kada kacep penriu kada kacep kerpang sosio nisro kemen dulu ke por jong ngajong pi dulu hado nakanya jumi yo jong ka jilla ka syap sumasim kadami Islam o ki paiba mata ka shim mata ka syap mongkrem ni baganan bon ki jini syar fer ngasudong hakadi ko por komenta na kanyang jumi nim ng amasim ya kini ka jing shot jong ka jat beriu jongi ilanong niam ka jingwan jong niam om matbendo
ya kariti dusur khasi ka jingwan jugi niam penung omde bendu nanga kultur khasi ka jingwan jugi niam omde bendu nata ka disi council banang penroi kipor ke banakaling jugi galong ihap yak banakaling banbat ya kariti dustur o ka dustur kata ka kam jong ka disi council pada na sosnong jong merapati bagamolay idon kani ka binimi act kabala pun ka bana kanang sorka kanang thu barka susi haba pash na ka binimi act ibreu jongi gimana kalian sih kidon menta o ka jaka ka puta nagnali menta kidon menta irrigation contractor nagana sih pata ho jaka metrahi o la syakir teng au dakhar kanang ka binimi kaba susi hak ni si menta kani ke binimi gnong omdang shlong hau puru sam jong kirsi bon gibele binimi khamla bale binimi balai song hayi yo an lak lak sam lak si pholak bagatanong ki breve jongi hak ni si menta kilden ke capacity bantrai lasis pakror 1000 crore kilden ke capacity bantrai balai dak lagi ngong le benimi ngong le ke por isnai bulai jabab di sokmen di simulai nginang habe keren ya kene ka benimi ngin mai lab ke jabreu jongi kin syakarteng kin dekerteng menta khamdam hau dakhar ka benimi kala yak hanisni balai por kana nanji haban bendu ka jingli mengadah lo hato ka disiksun kana ada si konsul jana ada juga bor nak ada juga bentau ki an di bakhlan wang pai ba bino shong snong jong da baki ni habang tip mending away ka sectional ka pai tang jaga jong sil area ka police bazar kam ha menta sil area o condominium area kam ha menta police ha pa sil area ka snow balagar isne ubin job belum embassy mulai lahap na kena po council hap na manakal yang jong kada si council hap na lejuki galong ya ka bani kren baga police bazar ka konbeneria hap no hang de po si council hang po sileria ka jigli mi mantalong hatola banlong ka laban long pas si council wargam tu pada kon scam nakal yang jong state warga ni ka mantalong kadi complex issue hatan raj po Delhi barkan manjinge benakali manjingi benekren syafang menta hak badai barkan ke benda diga snow melong yaki no show snong menta yaki no show snong jong muda baki ngau subhana le jupi perkhat pha ke badai banjit yaki no mihmat nakali yang ni misong apa silong ni po YouTube the local channel ikar khubor asam nang tur ke walang tam lan put tamput buon jaka jong na mekhana asam nang tur ola klop no ola klon ya jaka jungi wang na por ka ladai banakal yang ada si council hap pandit jing khang no apos pemkot nakabenda ni jaka puta ka jingli bani wanta galong hatu lamu banne la banne dalam iyo mentak isi utmai lagi don gi brio gi beton ke capacity ban train na kamita ka jebri hi bro ko bai ka jilong FDC pada syai bahagani om tangan na ka maulai hindi na ka jebri ni so khyai ka jebri hakini kisni mata ina ka dawang nakala jang hapat shimmi issue hapar khatlam ya ka jinga ji brio ji besar jon hapurus burusam jauh dia po Assam Meghalaya kau ini issue hak beritring license ngau ngadi por menta ngilan ni company bahaya ini company bahaya kira one sipo Jan Hills company bahaya kira one sipo di bhai ngong teluk tega por bagi company ke bahaya hak ni ganti menta ihap kalong yang ban screen bha habo ka provision hapo ka trading license yang gitu kita company bahaya ani ki firm ki bahaya swaban ai relation dan kan ke